Саламатсыздар урматтуу биздин подписчиктер, биздин мекендештер. Биз Өзгөн мал базарында бааларды билүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта биз ат менен бодон малдарды башка кылып тартып, башка көрсөтүүнү чечтик. Сиздерге дагы түшүнүктүү болуш үчүн эми сиздерге саан уйлар жана бука, торпок кунажындардын бааларын билип беребиз. Биз бодон мал базары жагына өттүк. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталууну унутпаңыздар. Бул үй болсо кысыр үй экен. Союшка жарай турган. Баасы 40 000 сом деп атат. Бул кара уйдагы кысыр үй экен. Эти бар, союшка жарай турган. Союшпап багытындагы уйлар экен багылган. Баасы 50 000 сом кеми бар экен мунун дагы. 50 000 сом кеми бар. Бул жаш жаңы туума кунажын экен. Өзү жакшы уйдун торпогу окшойт, өзү дагы мындай породасы жакшы экен. Баасын канча дедиңиз эми? Баасында 45 000 кеми бар. Баасы 45 000 сом кеми бар экен. Бу бооздугу анык. Бооз экендиги анык экен. Базарыңызды бере берсин. Бул кунажындын баасы болсо 28 000 сом кеми бар экен. Бу бооз бу кандай бул? 12 ayda tuyt. Жайда туйт, же жаздабы? 12 ayda tuyt. 12 айда. Кысыр кунажын экен. Ээси бир аз тамашалап койду, 12 айда туйт деп. Ал дегени кысыр деген экен. Бу саан уй экен. Канчанчы баласы дейсиз? 4-нчү баласы менен. Баласы эркек бургачыбы? Ургач торпогу менен. 4-нчү туума 7 литр сүтү бар экен. Баасын канча дедиңиз? 52 000 сурап атат. 52 000 сурап атат. Бергениңиз жок. Siz özünüz kança da otasız? 56 kemi var. 56 kemi var. İçine koşsa beri bile de keste. Gelip kaptır. 56 000 som kemi var ekan. 52 000 somga satılmadı deydi. Kışı böyle kaptır bağısı. Pazarınızı vereversin. Sen canına Bu sağanıy mı? Sağanıy ekan. Torpoğu men erkek torpoq burgaçı torpoğu. Erkek torpoğu menen ekan. Bunun bağısını kança da otasız? Boğası 55 000 som eken bağısı. Boğaz eken dağın. Bu birinci torpoğu, içinde ikinci torpoğu menen de. Pazarınızı vereversin. Bu sağanı bolsa 40 000 eken. Bağısı. Torpoğu menen, bu torpoğu kança aylık? Urgaç torpoğu menen 15 gün eken. 15 gündük. Kançançı torpoğu dediniz? Birinci. Birinci torpoğu eken. Kança litre süt berip atat emin? 2 litre. Hazır 2 litre soğukta. 2 litre süt berip atıdır. Pazarınızı vereversin taksir. Bu jagынан da tart jakşılap görsetip koyayın sizlerge. Boşqa var kanalı. Bul sağan uydun bağası olsa 65 000 som eken. Torpağı kança gündük? 5 günlük. 5 gündük. Erkek mi torpağı? Urgaçı. Urgaç torpağı menen eken. Kançançı torpağı bul? İkinci balası. Ekinci torpağı menen. Jelini daha görsetip koyayın. Kança süt berip atat em? Sağap gördüңүздөр mü? Çok hem sayızda. Torpağı ile mi utat hazır? Hazır torpağı ile mi çüret eken? 65 lira. 65 000 som. Pazarınız vereversin. İkinci balası. Sağını eken 2 litre sütü var. Bu kançanç torpağı var? 3-4 tütü önde. 3-4 tuğan uy eken. Kança da atasem torpağı menen? 48'e geldi. 48 000'ge geldi berbediniz. 48 000 somga berbeptir. Torpağı erkek burgaçı var. Burgaçı torpağı eken. Özü 55 000 surap atır oğam. Mazarınızı vereversin ava. Bul sağan uydun bolsa
70 ming so'm kemi var ekan. Bu torpog'i qanchanchi torpog'i? 3. balası. 3-chi balasi ekan, 3-chi torpog'i bilan erkak urg'achi bu. Kaçı balası? Urg'achi torpog'i bilan mana uydun o'zini da yaxshilab tortib ko'rsatib qo'yin, jelinlarini qo'shib. Qanchaga keldi endi? Qanchaga keldi? 62, 63. 62-63. Sütü yaxshi bu bunun. Sütü uy ekan. Bazaringizni beraversin. Ha bu buqalar bo'lsa bo'g'ilgan 1,5 yoshda buqalar ekan. Bahası 50 ming so'mdan kemi var ekan. So'yishga jaragan buqalar ekan. Soysa da bo'ladi, qayra bag'am desangizlar, baqsangizlar da bo'ladi ekan. Kelechagi oldida yosh buqalar ekan. Bazaringizlarni beraversin. Erkek torpoqlar ekan, bir yasharga to'lalak. Ekoni qancha dedingiz bahasini? Bahası 65 ming so'm ekan. Ekoni juna asıravatır. 65 ming so'm kemi var. Bazaringizni beraversin. Bu erkek torpoq ekan. Bahası 38 ming so'm ekan. Bir yasharga to'lganmi bu? Bir yasharga to'lalak erkek torpoq. 38 ming so'm. Bu torpoqlarda ko'rsatib qo'yim, bir yasharga to'lgan to'lalak bular. Bir yasharga to'lalak torpoqlar ekan. O 62 de adam. Ekoni. Yok onu. Ekonining bahasi olsa 62 ming so'm ekan. Buna yaxshi baga turgan narsalar ekan-da. Bazaringizni beraversin. Bular bo'lsa qunajinlar ekan. Bahası 30 ming so'mdan ekan, kemi var. Enchiga bera turgan qunajinlar ekan. Bazaringizni beraversin taqsir. Urg'och torpoq ekan, bir yasharga jetelek. Bahası 23 ming so'm deyapti. Erkek torpoqlar ekan. Bir yasharga to'lalak mi? Bir yasharga to'lalak. Bahası qancha deding? 25 ming so'mdan. Bahası 25 ming so'mdan ekan. Bu torpoqlarda yaxshilab tortib qo'ying. Uchovi bir deyil ekan, ha? Bir dey. Bu qaysayda torpoqlar? Bir yasharga to'lganmi to'lalak? Yaşarga tolup kaldı. Bir yasharga to'lib qolgan. To'lib to'lalak torpoqlar ekan. Tolulek. Bahası 20 ming so'mdan. Bazaringizni beraversin ha. Bunisi-chi? Bundalar 20 ming so'm ekan. Urg'och torpoqlar. Yenchi bor ekanda, Yenchiga yaxshi torpoqlar ekan. Bu o'zganda qo'y bozor qizib yuryaptir. Bu 2 tish qo'chqor ekan. Bahası 14 ming so'm, 14 ming so'm deyaptir. 2 tish qo'chqor. Bu jemjab turgan qo'chqorlar bu? Jemjab turgan qo'chqorlar ekan. Bu o'rtasindagi bo'lsa 4 tish ekan. Buning bahasini qancha dedingiz? 12 ming. 12 ming. Ha bu müjdesi-chi? 14 ming. Bu müjdesidagi 2 tish ekan. Bahası 14 ming so'm ekan. Bak quyruqchaqlardan olib ko'rsatib qo'yin sizlarga. Bazaringizni beraversin. Bu 20 ming so'mlik qo'chqorni ko'rmasangizlar bo'lmaydi. 4 tish ekan. Bahası 20 ming so'm ekan. 4 tish qo'chqor deydi. Eskerta ketsek, bu bağlarda men hech qachon aytmayman, eldan maldan eğileri aytgan gana bağlarda aytamiz biz sizlarga. 4 tish qo'chqor ekan. Bahası 20 ming so'm deydi bundan. Bunisini qancha dedingiz? 17. Bunisi 17 ming so'm ekan. Cho'ng qo'chqorlar ekan. Bu cho'ng qo'chqorlarning orasida yana kichkina qo'chqorlarda, qo'zi qo'chqorlarda, so'yishga jaragan qo'chqorlarni ko'rsatib qo'yaylik.
Bu yaş qanchada bularning? Kozu. Qo'zi qo'chqorlar ekan. Bahası ekovi qancha ming? 11 bin yani. Ekovi 11 ming so'm ekan. 5500 so'mdan to'g'ri keladi ekan bularning baholari. Kemi bor ekan. Bozoringizni beraversin. Bu qo'zi qo'chqorlar ekan bulardagi. 5500 so'm kemi bor deydi bularning. Yaxshi baqa turgan qo'zi qo'chqorlar ekan. Bu Metis parodasındağı qo'chqor ekan. Bu Metis qo'chqor qancha ekan bahası? Bahası 12 ming so'm ekan. Yaşı qanchada? 6. O'shanda qancha tish bo'lib qoladi? 6 tish. 6 tish qo'chqor ekan. Bozoringizni beraversin. Ha bu qo'chqorlarning bahası olsa 6 ming so'mdan ekan. Bor ele 6 ming so'mdan. Tandaş ekandan bu yerda. Tandağanın 6,5'dan barını alsanız 6 bin sonundan verem. Çekeden alsa 6 mingdan qilib beradi. Çekeden alsın. Buna çoğunları 6,5 ming so'mdanmış onda. Son doğru 6,5 binden bular. Buna çoğunları 6500 so'mdan ekan. Bazoringizni beraversin. Aytlar mı versin? Bu qo'chqorlar alınıptır. 7300 so'mdan Özgön bozorunda, Özgön mal bozorundan olib chiqib ketadi. Çoğunroq qo'chqorlar ekan. Bu çoğun takalarda daha sizlerge ko'rsatib qo'yaylar. Takalarni oldi ekan Özgön mal bozorundağı. Berkinisi qanchaymış? Sarısı? Sarısı 15 ming ekan. Uşunu 11 mingga berib edingiz be. 11 ming so'mga sotilibaptır uşul. Qaysi yerdan olib keldingiz? Jalabad. Jalalabaddan olib kelishibdir. Narxisichi? Narxida Jalabad. 13 bin. Bu 13 ming so'mlik taka ekan. Cho'ng takalar ekan. ...40 kilogramning aylanasida et qiladi dedi. Erkek 40 Bu takaning bahosi bo'lsa, qancha bunda? 7 ming so'mlik taka ekan. Yash qanchada? 4 yashar taka ekan. Bular bo'lsa erkek urg'achisi aralash qo'zilar ekan. 4 ming so'mdan deydi bularning da tandashini. Abul qo'ylarning baholari bo'lsa 7 ming so'mdan ekan. Qo'y qo'chqorlar da bor ekan arasında. 7 ming so'm deydi bularni.